mislim da je dobro ispalo. Na početku nema u biti otvara jedan PDA, odnosno jedan Pocket PC. To je jedan od najnovijih koji ima i tipkovnicu i to ga otvara i onda kao unutra ima gleda plan šta ćemo sad mi raditi. Tako da je bilo vrlo interesantno. Ma unika smo z njim trenirali, unika sem. Ti zdaj vadiš, unika ste prej vadili, ker ne rabe, da so cel čas isti, mislim. Zdaj, morala si bo te dinuno prelepati po unika, ampak dobro, za zdaj ne rabe, da te trenirali spet. Dajno veste, te zamenjali pač. Ker pa se bo delali, pa bo eni bojo tisti, ki bojo pa avti, bodo spet vsi se trenirali, pa bo pa še ena skupina, ki bo pa z sedmico, ki bo pa z staro skupino noter, koliko bojo, trije bojo šli pač. Par, tri, prvi, akcija, 1, 2, 3. Pazi, kamera. In smo, akcija. Tebi fali ono što ne radi ti godinama, našao si ti stanu ono što meni fali ono što ne radi mi godinama, noćas ja kod tebe nalazim. Spet to moja zamisel Rob banke, specialci pa nor Italijan, Valentino, ki skače tam, ki da bil na, ne vem, ki da pojedel 65 fedrov, ne. Ha, ha, ha. Inače, to su jedni entuzijasti, to je jedan klub iz Novog Mjesta koji je u velikom broju došao i moramo im se zahvaliti što su tako imali strpljenja cijeli dan sa nama tamo stajati u punoj opremi. Hvala našem dubleru koji je došao iz Italije, jedan poznati Italijan, Ninja. Mi smo ga zvali Ninja, cijeli dan smo ga zvali Ninja. Uglavnom, uopće ne trebaju specijalni efekti, on kad je krenuo, on ih je sve pobacao dole te specijalci, rasturati. Bio sam ja, ne? Sutra ću se pitati
Ajde, bolj narazen, bolj narazen. Program bo je pretepel bil. A nimaš ti provanja? A ne pipi. Nas su dobili batine. Uvijek je zlomno stari. Tukaj bi se rad zahvalil Valentinu tukaj v letu, ne, in nam res naredil uslugo, res je mu bil čas, da bo nastopil v Karminu video spotu, tako da to mi je res cool, ne, in človek se je pač poškodoval na našem snemanju, zato ker je šlo valjda vse narobe. Salti di sicuro, solo qualche... Sam mu rekao ne, da skakanje daj pozabiti. Če se je en polomil, eno strelu, pa vsi smo bili izfukani na koncu, že nekaj mora biti dobrega od tega, ne. Mitja je poznat režiser i voli takve spotove i takve filmove Vidi snimati. se da je gledao te američke filmove, dok kada mi je objašnjavao Da, isto je ovako, ne ovako, ne. On je stvarno freak za te američke action movie filmove, tako da, pošto je i perfekcionist, sigurno će spot ispasti vrlo dobro. In zdaj, teče, in zdaj, začutaš jih, obrni se. Ne! Ne boš zmanjšal scenarij, obseg scenarija, pa obseg zgodbe, pa obseg produkcije, ampak boš zmanjšal obseg ljudi na snemanju. In pa spet je pa premalo ljudi, da bi mi to ful dobro organizirali in v predprodukciji, v produkciji in v postprodukciji. Zato se zdaj že montaža tudi vleče en mesec, tako da zdaj bo spet Jure Matjažič zmontiral, ker zgleda z njemu res sedim dobro, lahko sodelujemo. Evo, ovo je bio dokumentarac o making of od pjesme Zadovoljna, nadam se da će vam se svidjeti. I I Satisfied. Da, u biti snimali smo dvojezično, i Satisfied i Zadovoljna, znači u dva jezika, u dveh jeziki bi rekli Slovenci. Tako da imat ćete priliku gledati i englesku i hrvatsku verziju spota. Uživajte u njemu, čim dođe, naravno, nadamo se za jedno 5 godina kad dođe na red da vidimo taj spot, možda ćemo i gledati. Valjda će biti gotovo. Pa će biti gotov, daj Miti, ajde, požuri se malo. Požuri, ajde. Ajde, čao, pozdrav svima. Pozdrav. I pozdravljam vas Stara, pošto danas nije mogla biti sa nama. Akcija! Wow! Great one, Let's get. Ok, gremo. Pazi. Kamera. Akcija! A smo?